Matongoretio ni mutongoria wa ituura riri niwe Dominic Limpera. Aikari aya maugite thutha wa andu acio gwitikirio kurima mutitu-ini ni macokete magakorwo magitemanga miti oro ndumwe na gucina makara. Hawaishi vile sisi tumepanga, wanatoka na wanaingia msitu kama vile sasa wanaingia msitu, wanaharibu miti kwa njia ya kusingizia ya kwamba wanatengeneza mashamba na si mashamba wanatengeneza. Nake munini wa cifu wa ituura riri niwe Simon Likolo augite ni mari na maritwa mandu aria makoretwo magithukangia mutitu kuria makoretwo mamandikirie marua makumahe mikana ya guthama kuuma mutitu-ini ucio. Mwena-ini wao aikari ya ituura riri ni maugite ni mekuoya watho moko-ini mao angikorwo gutiri teithio o wothe megukorwo makiheo wa kuhamurithia andu acio. Sisi sote tumeona hii misitu itaangamia na hii maji tunakosa. Kwa hivyo tunasema hatuwezi kuvumilia tena. Aikari aya riu ni moritie ruhonge rwa guthurima mititu niruo Kenya Forest Service ruigirire niguo mutitu ndugathi na mbere na guthukangio. Ngiribotera ceceni ya Kameme TV ni Ngeto wa Njiro wa Njuguna.